لین کارمرز کنوکانی واسطہ یک بدی حالی نے پریا مالو کے سرا یک رندی پدا لین بم دور داتک لینا پنچکلدار 40 پیسہ یک یونٹ گرانٹ کنگے منظوری نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے پریا لینا پنچکلدار 40 پیسہ یک یونٹ سرا گیشی کنگے منظوری داتک مالی سال 2022 اور 23 چارمی سہمائی ایڈجسٹمنٹ سرا نیپرے سماعت بتگ نیپرے سہمائی ایڈجسٹمنٹ واسطہ لین پنچ کلدار 40 پیسہ یک یونٹ سرا گرانٹ کنگے منظوری داتگ اے منظوری سال 2022 اور 23 چارمی سہمائی ایڈجسٹمنٹ مدد یک بتگ لین گیشیے اطلاق لائف لائن کے الیکٹرک کارمرز کنوکانی سرا نبیتی نیپریا لین گرانٹ کنگے درگتا سماعت تفصیلی فیصلے پد شنگ کنگے حتمی فیصلہ جاراں بنجائی حکومت جاری کا